Voilà, merci. Le travail nous oblige. Le travail nous a encore appelé aujourd'hui. Mesdames et messieurs, ba diaspora, bana mboka, bino baye bolingaka mosala malamu, bino baye bolingaka ko investir. Aujourd'hui, le code de bonne conduite ne sont plus na plateau, tozali na ndakute, tozali na bureau te, to quitter les bino bongo na commune. Papa, attends, na commune. Commune il y a Célé. Na commune il y a Célé, plus précisément na derrière mausolée. Na village. Banana on a derrière mausolée. Malembe. Banana on a derrière. C'est là non, Malembe. Ah? Village Kokoti. Ok? Justement, référence dans Zali mausolée, il y a Papa Etienne. Bana Kinshasa nyonso, bana poto nyonso. Boebi bisika boni mausolée, il y a Papa Etienne et Zalaka. Na Kinshasa awa. Juste place Otozali, étendue au Bino Bozo Komona. Et ça, justement derrière mausolée wana. Nabokasi, il y a une grande Sarah. Ah, bazo salama kambu, oza malongo. Etalio. Mais yo. Etalio. Yo sakana na. Ah, boni boye kona sakana banzete te kuna na ville na mona banzete. Oh, oebite na commune Rambo akati singa. Sois concentré quand même. Comme métier concentré, toi-même sois concentré parce que vous avez un plateau. Vous allez concentrer et puis vous avez grâce aux niati le pan ou nango ça l'émission na le pan ou nanga non construit. Quelle grâce, quelle chance. Oh. Ah mais tu as évolué Sarah. C'est quoi ça? Sarah, tu as évolué. Non, évolution ça va. Oui, mais bien sûr. Voilà. Déjà ma fille parle anglais. Tu sais pas que moi aussi je commence à tripoter. Yes, I speak. No like this, hein? Me, what do you want? I'm here. Just Takaza. What do you want? I'm here, Takaza. Ha. Yes. Yes. Yes, yeah. You hear Takaza? Yeah. Nana Takaza. Nana Takaza Nana Takaza, he's my sister. No. Takaza is my sister, yeah. Yeah. Tell garçon particulier. Oh yeah, obi Nana Takaza yana wapi? He's my sister. Nana Takaza, sister ndeza ya. Entrepreneur. Hein? Entrepreneur. Ndeni. As entrepreneur te, t'as dit. Ah ok. Ngano yebso yo ko anglais te ngano ko. Sister ndeza ya. Sister ndeza ya. He's my sister. Not like this. Not like this. You. You and me. You and me. You and me. Yeah. And you. Because no dislike. No dislike. Yeah. Yes. I asked me the brother is. Yeah. No. Is check up. Yeah. My sister come here because this from Congo is come back. Come back is Congo. Is Congo is Congo. Congolese. Yeah, Congolese. Is come back. Nana Takaza. Yeah. Voilà. I coming to today, tomorrow. No. To people. No. To après lobby ezalani en anglais. Tomorrow. Oh, après lobby to people. Ah, ça va. Daddy, you speak English. No. Après lobby ezalaka tomorrow. I not speak Lingala. Noko. Après lobby na anglais ezalaka nini? Noko. Bon, na français kasi. Na français. Ah. Anglais te, après lobby na français. Et Kimi, hein? Kimi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça que je disais tantôt. Merci. C'est juste 2 petites minutes au Tozalakawana justement. Her sister, her mister. Sarah. Non. Welcome to emission. Ça va. Allons-y, non. Vas-y, ayez. Adassa ça moussalo là. Vas-y. Voici la robot. Her mission, welcome and her mission for Sarah Tola and Tadingalapa. Your space is my sister Nana Takaza. Your sister? My sister Yeah. Nana Takaza.
the people the whole. The people the whole. The people. I speak English. Yeah. I is oubli. I is oublié. Oubliade. Voilà, merci. Permettez-moi, Sarah. Non, juste 2 petites secondes, Sarah. I libera to Miko for where a stram lingard she's dressed. You don't speak Lingala? No, me I provenance to Dubai. To Dubai. Is Dubai and the Chinese? I parle 2 languages, English, Portuguese, French. Merci. I thank you. I so much. Friend. So much. Yeah. I live. I like it. I like it. I like you. I like you. I like it. For YouTube. Yeah, you like it for YouTube? You partaging for YouTube and Facebook. Commented. Yeah, comment. You like it. You like it. You partage it. You commented. You are sharing easy. He's sharing his parcel. Voilà. Okay. Is here. Good. Yeah, It's good. Good morning. It's good. Good morning. Price is parcel. Price is parcel. $200. $200. $20 sur 20 en anglais. I acheted 2020. Non. 20 sur 20 en anglais. 2020. 20 sur 20 en anglais. 20 for 20. 20 for 20. For 20 parcel is 20 for 20. Price $100. No franc. Dollar. No money. No money. No money. I continued his emission. Merci, voilà, merci mesdames et messieurs. C'était 5 petites minutes que nous prenons justement pour vous apporter la joie un peu. Voyez un peu hein, le temps que vous avez pris quand même à rigoler. My Aizate s'il vous plaît. Ah ouais, my Aizate. So pour ça my I speak my friend. No, my friend. Your sister. No, my baby. Speak English. You parting? Pastor, you parting? No, I coming to commented. Come. Explication. Your people. À comprendre bien. It's beautiful. It's good. Intelligent. Voilà, Sarah, je veux justement expliquer ici, bande Konyonso, vous qui habitez l'Europe, l'Amérique, l'Océanie. Avant banda, expliquer batu oza na lopangu ya Sarah. Ok. Banda. Vous qui habitez l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie, l'Europe, occasion yangoyo. Groupe SPLISA Nana Takaza baza na besoin ya kokomisa mutu nyonso papa Lupangu mutu nyonso maman Lupangu juste avec $200 seulement. Donc $200 seulement, vous avez une parcelle 20 sur 20 et ça 20 sur 20. 20 sur 20, vous allez arriver ici, vous allez appeler Ebokozwa et Lokonabino Nandenge et Sengeli. Pardon papa? C'est pas partout, c'est 20 sur 20 à $200. Ouais, voilà.